Vođena Svetim Duhom, dođoh danas na ovo prelepo mesto da pričam o Nikoli Tesli, da pričam o božanskoj medicini Nikole Tesle. Nikola Tesla, kako Kinezi kažu kada prevedu na kinesko pismo, njegovo ime jeste rodonačelnik nove civilizacije, koji nije samo poznat po tome što je osvetlao planetu, nego je poznat po tome što je pripadao duhovnoj aristokratiji svoga vremena, a to je značilo da nije svoje znanje sticao iz udžbenika i kroz školovanje, nego je dobijao nadahnuća i vizije vođen Svetim Duhom. Znači, sva njegova otkrića nisu bila putem obrazovanja, nego su bila putem vizija i nadahnuća. I možda niste znali, ali najveći doprinos medicini nisu nikada dali doktori, nego upravo fizičari svojim izumima, svojim eksperimentima i otkrićima. Poznata doktorka Hulda Clark uspostavila je temelje krajem 19. veka ovoj medicini, zatim čuveni Raymond Rife koji je imao od 100% bolesnih, 97% je iscelio. Zatim i Nikola Tesla, pa Pjotr Garjajev i mnogi drugi savremenici našega doba. Ima takvih ljudi, ali su ili skriveni ili se malo zna o njima, ili jednostavno ljudsko interesovanje je okrenuto na drugu stranu. 1903. godine Nikola Tesla je otkrio nešto savršeno. Otkrio je, baveći se strujom, da električna struja teče i kroz ljudsko telo u dva kontra smera, biopotencijal plus i biopotencijal minus. Dodirujući se tako, stvara se lekoviti elektricitet koji nama ljudima daje život. Treptaj oka, udah, izdah, otkucaj srca i puls. Na temeljima onoga na čemu je i bazirano njegovo učenje, njegovi izumi, on je dao savršen uređaj za lečenje ljudi. Takozvani Teslin skener, generator energije i jednostavno transformator energije, jer se Nikola Tesla čitavog života zanimao kako iskoristiti energiju prirode za dobrobit ljudi. Kako sprečiti gubitak energije, kako se napuniti energijom, kako očistiti energiju, ali u svakom slučaju energija je uvek bila njegova tema. 1903. godine on nam daje savršen patent koga su se domogli Rusi onoga dana u hotelskoj sobi kada je bio ubijen, i jednostavno su oni razvili savršenu vojnu tehnologiju za lečenje svojih profesionalnih pripadnika, mornarice, vojske, astronauta, pilota, ljudi koji rade u podmornicama, znači da im produže vek jer se bave visokorizičnim poslovima i jednostavno veoma stresnim poslovima i prebrzo stare. Znači ono o čemu danas pričamo je mašina za zaustavljanje starenja, mašina koja može zapravo zaustaviti sve loše procese u telu, mašina koja može da nas podmladi, koja može da nam da energiju koja nam nedostaje i koja može da isceli i najteže bolesti. Znači, Nikola Tesla je išao ne 3 koraka, nego miljama ispred svog vremena i zapravo ono o čemu želim pričati je da je on utemeljio zapravo prirodnu medicinu. Samo toga mnogi nisu bili svesni, jer on je lečio i savremenike svoga doba, i Marka Tvena i mnoge druge. Nikola Tesla je često imao običaj da kaže da je frekvencija mapa života i mapa zdravlja, i kada budemo shvatili šta je frekvencija, shvatit ćemo šta je život, šta je kosmos i šta je čovek. On je u svojim otkrićima nama lepo dao napomenu da je čovek jedna biomašina, biokompjuter, jedan biosistem koji ima svoje fine programe i mehanizme po kojima radi, i da zapravo čovek svojim nepravilnim navikama, stilovima života, ogromnim geopatogenim zračenjem, toksinima koje udiše, unosi preko kože i pije, zapravo
jednostavno narušava svoje zdravlje i narušava rad tih finih mehanizama i programa. Mašina na kojoj ja radim i zapravo aparat na kome ja radim upravo jeste skener koji detektuje i čita programske jezike ćelija i na ćelijskom nivou nam otkriva znači sve anomalije, sve probleme. Jednostavno, ta medicina kojom se ja bavim jeste integrativna medicina koja se bavi zapravo uzrokom, a ne posljedicama. Razlika između ove prirodne medicine i konvencionalne, odnosno zapadne medicine, jeste u tome što za konvencionalnu medicinu čovjek je materija i materijalno biće i sve se na tome završava, a u ovoj medicini, o ruskoj, vibraciono-informacionoj, čiji sam ja pionir, jeste da ona ne razdvaja duh i telo i da čoveka posmatra kao jedno sveto trojstvo i da zapravo posmatra čoveka da je čovek najmanje materijalno biće, a najviše svetlosno, energetsko, emocionalno i duhovno biće, energetsko pre svega, i da svako od nas ima svoj energetski pečat, energetski duhovni identitet svog postojanja u ovom vremenu i da svako od nas jeste jedan energetski zapis. Ovaj skener čita te zapise i omogućava nam da pronađemo znači uzrok u poremećenom radu znači ćelija i da ih vratimo na fabričko podešavanje. Sve oko nas je frekvencija, znači frekvencija i informacija. Svaka biljka ima svoju vibraciju, svaka zvezda ima svoju vibraciju, svaka životinja ima svoju vibraciju, svaka pojava, školjka, evo morska zvezda, svaka alga ima svoju frekvenciju. Sada je pitanje usklađenosti naše frekvencije, naše energije sa usklađenošću energije, znači mora postojati homeostaza i balans, znači između naše energije i energije van nas, u nama i oko nas. Tu mora postojati balans. Čim smo u disharmoniji i disbalansu, znači dolazi do otkidanja od izvora napajanja, to jest od Šumanove rezonance. Cela planeta, ceo svet pulsira na Šumanovoj rezonanci na frekvenciji 7,83. Planeta Zemlja, sve planete sunčevog sistema, sve zvezde, sve što diše i bitiše, znači vibrira na 7,83. Kada se pomerimo sa te frekvencije, zapravo dolazi do razvoja poremećaja ili ti bolesti. U ovoj medicini kojom se ja bavim ne postoji reč bolest, postoji 6 stepena zagađenosti i zavisno kada detektujemo na kom smo stepenu, znači tada ćemo vidjeti šta nam je i činiti. Ja sam Gordana Dragić, doktor prirodne vibracione informacione medicine i želim danas dati svoj mali doprinos kao mali čovek i kao jedno malo ljudsko biće čitavom čovečanstvu i ovoj planeti time što ću obelodaniti možda neka nova znanja i neka nova otkrića za koje možda niste čuli ili možda niste znali, a to je da postoji način za bezbolno i beskrvno lečenje, za neinvazivne i beskrvne metode gde možemo pobediti i najteže, da kažem, bolesti, mada u ovoj medicini kojom se ja bavim ne postoji reč bolest. Ova medicina postoji već 53 godine u Rusiji i spada u vojne tehnologije za lečenje najtežih bolesti, za zaustavljanje starenja i održavanje profesionalnih pripadnika ruske vojske, mornarice, astronauta, pilota u besprekornom stanju, povećanje optimalne energije i znači njihove spremnosti i jednostavno zaustavljanje starenja. Pričamo o mašini za zaustavljanje starenja, generatoru energije, transformatoru energije, skeneru Nikole Tesle. Verujem da mali broj vas ikada čuo ili video ili bilo šta zna o tome. U pitanju je najnovija metoda, za nas najnovija, a već je to davno prošlo vreme u Rusiji, o lečenju frekvencijama. Lečenje frekvencijama je staro koliko i ljudski rod. Znači, koliko je stara ljudska civilizacija, toliko je staro lečenje frekvencijama. Nekada je to bila izrada nakita,
od dragog kamenja, od kristala, od minerala koji su nosili uz sebe na sebi. Nekada je to bila izrada predmeta koji su stajali u prostoru životnom, koji je isceljivao ljude kao što je gorski kristal, kao što je ametist, kao što je topaz, znači kristaloterapija. Frekvencija su i lečenje frekvencijama i fitoterapija i lečenje lekovitim biljem, zato što samoniklo lekovito bilje posjeduje u sebi visoku frekvenciju svetlosti i energije i niče iz kamena. Samoniklo ima prirodnu inteligenciju samopreživljavanja i opstanka, jer niče iz neolitskog kamena u kome se krije portal vremena koji krije trag svih prethodnih civilizacija koje su tu živele i preživele. U svemu je frekvencija, u školjkama, u talasima, u suncu, u mesečevoj energiji, u zvezdama, znači sve je to frekvencija. Tako da trebamo samo imati znanje, jer znanje je zdravlje, a neznanje je nezdravlje, kako sve to primeniti, kako upotrebiti, kako to na sve nas deluje. Znači, moramo imati znanje i predznanje o tome. A danas je tako malo znanja, tako puno dezinformacija, ljudi se leče putem interneta, leče se na svoju ruku, a da pritom ni nemaju uvid, pravi uvid u svoje zdravstveno stanje. Na ovom uređaju na kome ja radim, jedan pregled zamenjuje 76 pregleda konvencionalne medicine, gde imamo detaljnu analizu svih 47 sistema organa, kompletnu toksikologiju, kompletnu virusologiju, mikrobiologiju, biohemiju, analizu na teške metale, analizu na psihoemocionalno stanje, analizu moždanih talasa, kičme, projekciju svih žarišta u telu, znači apsolutno jednu celovitu sliku, gde Teslinim metodama prvo možemo utvrditi činjenično stanje, a zatim i pomoći čoveku, gde je to zaista komforno, bezbolno, beskrvno, gde čovek prolazi put isceljenja. Znači ja ne pričam o lečenju, jer lečenje je održavanje čoveka u bolesnom stanju, ja pričam sada o apsolutnom isceljenju i bez povratka, znači bez remisije, bez povratka bolesti. Znači pričam o najnovijim Teslinim metodama koje ja primenjujem punih 24 godine i veliki broj ljudi je prošao kroz moju ordinaciju u Novom Sadu na Petrovaradinu i jednostavno veliki broj i dece i odraslih i bolesnih i vojnika i policajaca i različitih profila ljudskih, jer jednostavno bolest je svačija i može zadesiti svakoga i ne bira vreme, mesto, osobu, znači može svima nama da se desi takvo stanje, a ono čime se ja bavim i na što stavljam akcenat jeste prevencija. Znači prevencija i detoksikacija je generalni protokol ili servis čišćenja koji je u stvari najbitniji. Detoksikacija je 50% našeg zdravlja, ali mnogi primenjuju pogrešne metode. Razlika u ovoj medicini i konvencionalnoj jeste zato što se ovde pristupa svakom pojedincu ponaosob, na poseban i jedinstven način i ne postoje univerzalne metode lečenja, nego svako ima svoj mentalni sklop, svoju genetiku, svoje uslove života, svoj opis posla kojim se bavi i sve se to mora uzeti u obzir. Energija životnog prostora, energija poslovnog prostora, znači energija koja je u nama mora biti u harmoniji sa energijom van nas i okolo nas. Tako da ovaj život je doneo zaista nama trku sa novcem i zapravo trku za svim onim što je manje bitno, a zapravo trebamo trčati za blagom duhovnim, jer jednostavno derđa i moljac ne nagrizaju stvari, a ne trčati da budemo srebroljupci i trčati za srebrenjacima, jer sve je to prolazno, kao mehur od sapunice i kao magla i kao vetar koje prolazi, a zapravo trebamo stvarati blago neprolazno na zemlji i zapravo u toj trci sa novcem izgubismo negde sebe
izgubili smo negde sebe, izgubili smo negde svoju dušu, izgubili smo biće baveći se time šta trebamo steći i šta trebamo sagraditi, a Gospod nas neće pitati kada stanemo goli i bosi pred njega, ispružimo ruke, šta mi imamo dati. Znači, kad stanemo pred Tvorca i prođe naš zemaljski život, ono šta ćemo staviti pred njega bit će samo naša dobra dela i odgovor koliko smo ljubavi imali u srcu i bili spremni dati drugim ljudima. Znači, svakoga dana bi trebali moliti Gospoda da nam da priliku za činjenje dobrih dela i da se trudimo maksimalno da činimo dobro svakoga dana, da se nikada ne umorimo od činjenja dobrog, da nam nikada ne dojadi i da se takmičimo da nas niko ne pretekne u tim dobrim delima. A to su naravno dela ljubavi, dela milosrđa, dela Gospodnja, gde trebamo ostaviti trag i zapis u ovom vremenu i potpis, a i trag stopala u ovoj, da kažem, dimenziji večnog života po kojima će nas Gospod poznati i prepoznati i znati i prepoznati i znati naša dela koja smo zapisali u vremenu. Tako da danas ovaj mali prilog neka bude moje dobro delo koje šaljem, znači, svim ljudima dobre volje i čistog srca koji nas sada gledaju kraj malih ekrana i koji žele nešto više naučiti. I pozivam sve ljude, ostavit ću kontakt telefon, ostavit ću svoje podatke u redakciji, da mogu da se obrate pozivom ili putem maila i da zatraže pomoć, kako za sebe, tako i za svoje bližnje, da mogu dobiti pravovremene informacije, da mogu dobiti pravovremenu pomoć i da jednostavno dobiju odgovor koji nisu mogli dobiti na drugim mestima i da dobiju znanje i saznanje o tome šta je njihov problem, šta ih muči i da pronađemo i rešenje za taj njihov, da nazovem, problem ili trenutačnu situaciju. Moram reći da bolest nije kazna, niti plata za greh, niti nešto drugo kako nas uče. Bolest je Božja milost i Božja poseta kojom nas bolest opominje da se naša duša, zbog koja je rođena, stvorena i došla na ovu zemlju, udaljila od plana svoje duše, od svog zadatka i onoga zbog čega je došla na ovaj svet, rođena i stvorena. Znači, to je samo Božja opomena da nešto ne radimo kako treba, da trebamo da se opomenemo i promenimo nešto u našem životu i da sagledamo, da promenimo pogled, da promenimo način ponašanja, da promenimo način života ili promenimo mesto boravka, posao kojim se bavimo ili partnera. Znači, ako osjećamo nemir, nespokoj, ako osjećamo tugu, ako osjećamo strah, znači da nismo na dobrom putu. Tek kada osetimo smirenoumlje kao najveću hrišćansku vrlinu, tada znamo da nas Gospod vodi, drži za ruku i da korača sa nama i da smo na pravom putu. Ono što želim, ovo je samo jedan mali prilog koji treba da zagolica vašu pažnju i vaše interesovanje, a za sve druge odgovore i za sva druga znanja i saznanja dobit ćete putem poziva koji uputite meni. Ja sam tu i uvek sam tu, znači i moja misija jeste isceliteljstvo i moja misija jeste misionar biti i širiti znanje, jer doktor je zapravo učitelj, doktor doslovno znači učitelj koji treba da nauči ljude kako da budu i postanu i ostanu zdravi. U ovoj medicini i u ovoj etici koja je potpuno drugačija od one na koju ste navikli, je zabranjeno isticati svoje titule, zabranjeno isticati svoje specijalizacije ili bilo šta slično. Jedino što mogu isticati ja i moje kolege koje se bave ovim ili sličnim poslom u Rusiji i na istoku jesu rezultati u kojima nas niko preteći ne sme i ne može. Znači, ono po čemu se ističemo i što smemo napomenuti jesu samo rezultati u isceljenju. Koliko to uspešno radim jeste podatak da od 150 doktora koji su sada prvi u svetu, da kažem i najuspešniji, ja sam 15. na tom spisku i jednostavno po rezultatima se izdvajam, znači i po mom odnosu
mom odnosu prema ljudima. Ja ljude ne doživljavam kao pacijente, niti kao klijente, niti kao broj. Za mene su ljudi pre svega iskra božanskog i za mene je svaka poseta svakog čoveka koji je došao na moja vrata zapravo poseta Boga živoga i prilika da učinim nešto na tom božanskom putu. Znači, svaka poseta i svaki dolazak jeste po duhovnoj vertikali. Osim dijagnostike na tom i dijagnoze i dijagnosticiranja na tom uređaju, postoje, znači, kada se utvrdi uzrok bolesti i kada se utvrdi stanje, znači, činjenično, onda se automatski, znači, biraju terapije određenog akademika koje se nalaze pohranjene u tom uređaju, zavisno od problema koji čovek ima, automatski po, znači, kontrolnom snimku i stanju i ovoj analizi koja inače ima između 30 i 50 stranica, a inače analiza traje po nekoliko sati. To nije ono na što ste navikli 5, 8 i 10 minuta snimanja i analize i posete doktoru. Znači da je potpuno nešto drugačije pristup čoveku, da je na prvom mestu briga o čoveku pa sve ostalo. Znači, čovek se, nije samo da se snimi, da mu se kaže dijagnoza, nego jednostavno čovek se prati do potpunog isceljenja i nestanka svih simptoma koje smo uočili prilikom prvog pregleda. Znači, čovek se ne ostavlja da bude prepušten sam sebi, prepušten slučaju ili mu se prepišu. Znači, ovde nema lekova, nema hemije, nema nuspojava, nema kontraindikacija, nema neželjenih dejstava i svojstava, znači sve je potpuno prirodno, jer naše ćelije daju odgovor samo na kristale, prirodnu frekvenciju kristala, minerala, samoniklog bilja i prirodnih frekvencija zemlje. Ovo je uređaj koji prirodne frekvencije zemlje usmerava ka čoveku radi dijagnosticiranja i radi isceljenja najtežih bolesti. Znači da jednostavno postoji i otkrivanje uzroka stanja, ali i saniranje nastale štete, posledica i, da kažem, onoga zbog čega čovek je izmenio kompletno svoje zdravstveno stanje. Znači, vraćamo čoveka na fabričko podešavanje koje je bilo i na programe, znači programske jezike ćelija koji su bili pre nastanka bioenergetskog šoka i oštećenja koja su izazvala različita zračenja, otrovna isparenja, geopatogena zračenja, mehanički udari, psihoemocionalni toksini i tako redom. I odgovor se zapravo nalazi u prirodi i samo priroda može da nam pomogne. Majka Zemlja iz svoje utrobe nama dala prirodne, božanske, alhemijske darove koji zapravo mogu nam dati potpuno zdravlje, potpuno isceljenje i održati nas u besprekornom stanju. Znači, iz utrobe Zemlje nam je dala sve ono što nam treba, jer Majka Zemlja nije nam dala samo dar života, nego nam je dala, znači, i mogućnost i naučila nas kako da opstanemo, kako da trajemo i kako da budemo, postanemo i ostanemo zdravi. Znači, odgovor se uvek krije u prirodi, jer mi smo deo prirode i sve što nam treba nalazi se upravo i samo i jedino u prirodi. Sa ovoga mesta, sa ovog predivnog ostrva, sa ovog morskog plavetnila i evo u suton današnjega dana, dok zalazi sunce na zapadu uranja u morske dubine, ja vam šaljem poljupce, šaljem vam pozdrave, osmehe, dobro raspoloženje i puno pozitivne energije i budite mi zdravi, veseli, nasmejani, naoružajte se osmehom i dobrim raspoloženjem.